Hello friends, once again welcome back to Fresh Talk. Here this is me Nrimbangloa, and today we are so blessed to be a 4-time champion. We continuously participate in the tournament and we also continuously win the match, so it is our fault. Sudah Fresh Talk tu agak uang sangat besar kan? Speed langsung dia ada yang wasting dia lah, ada yang berjumpa dia pencana. Ada macam ni. बहुत अच्छा लगा और साथ ही साथ मैंने जो फुटबॉल टूर्नामेंट जो रखा नृम्बांग्लो क्रिश्चियन गांव का यूथ और बाकी साथी रहेंगे उनसे आज ऑर्गेनाइज करके आज फुटबॉल मैच होगा उसको हिसाब से आप लोग को खिलाएगा हम मालूम है अच्छा से खिलाएगा आप लोग इसमें क्या करेगा नेक्स्ट ईयर अगर जमीन अगर है तो 11 प्लेयर करने के लिए भी हम प्रोग्राम को भी बनाने के लिए हम रेडी हैं I feel nice, you look nice. 널 보자마자 I wanna think your best. Don't think twice. 이게 끝났어. You be my girl. Một chơi ngay một bóng. Phải chơi. Một cái gì đó. Cái gì ngon lắm rồi đó. Cái sân ngon cái gì. Menurutnya, namanya lainnya serta kerada, cerita anehnya, saya ramai minggu batu lagi bercanda, anehnya saya benar, karena beki otot. Hai mana, ada kata ini, mesti dia kelatas, hai mana audiens mana, ini batu terlalu. Good boys Mama, empat sudah yang itu So it is a final match, and the match play between Zeme United Assam FC versus Kisuing FC Laisong. Para defender Perega. Semangat. Zeme FC Zeme United na Kisuing FC deh. Reset kena. Zeme United na. Mas harga. Punya sudah. Cuma kita benar. Zeme United na gol minor. Hai benar. Zeme United FC. Goalkeeper Mr. Nrimbangloa Kisuing FC.
cái đua rằng nó vắng rằng cái best player Mr. Over Pame Zeme United FC. Papa ning re. Moli guys. Moli. High score ra Ikilang ba Mr. High Silag Riame Kisuing FC. Pana goal kay na ngam pana ka sa le. Gracias, doy la pie. Kuna pami rugoga runner Swing FC na ngara lo. To hi ulang da na durang da Zeme United FC. Zeme United FC football winner team back! Surat na United. Okay, atai ka sabse ba maza Zeme United the my tournament thawang ge winner ba go captain da pali jango de ge sui bango pata nung le bi te mam le chi da ja na lang mang zira lo le roza Azizna hangdi beda ija bagan rampeda jana mai tournament season aipo Nrimbangloa tournament nangka tachbam ge ina Zeme United FC gu captainship pungdele. Okay, nang under your captainship nang lai da pu de winner ngo lu ba jam nang sui sara lo ri jang sui bra sam nang go team ma jang sui sam ka chaina pe lo Asui sangle chigum ja mai tnang puidu rang gyau jina mai anui final ria anui thang chang da anui final kan thagle ja ma de kaza metema kakam kana metema anui luang chang ja anui thalu da jaina ranang moda be jegna mai tnang puidu anui Zeme United FC na winner lu ngorai lu jegna mi sui sangle ja sai da. Okay, sui sang da nang na pi be jigna Zeme United drink te lo. Okay, thank you sir. So, namai anui Zeme United pung sangana ina chi za bam ge namai de fourth time ani continuously ja diwang dele da ja nang jira lang ba ge introduction pe lo. Azina taing ne me ana apo Zeme United ja ani go view am sai si ja ni te ko ena ka ga sponsor body changa ni te ko da Zeme United all Assam. Okay, nang apo dui lu ba nai gom ning ala continuously diwang ma ga apo nang go players ma ja nang tein to ta ja bam ra ning ai la me ja nang nai gom ja ning ai la lo nang si ya. Acha aja player pe mi hu ka sang kar me ko aja klok ya kana ne select ko duma aja all Assam state lui ne select ko Zeme United Assam state lui ne collection te ko na agu me team tele pe daranga hong du hong ka sang ko tele hong ne tele pe ko po team tele pe da Zeme United team tele pe da mi hong ka sang tele pe ko le ta ke mi go expander anu go expander ja apo team tele pe ko le da da. Okay, future hang ge anu ya so hang rai ra ba ge nang anu go team ja an tharang ge planning te be la me galon ja. Anu future ta jara plan tele la mui anu CM Cup tun tagu district league tun tagu ana district level kan ke ja anu CM Cup tun tagu league tun tagu. Okay, mi sui sang da anu Zeme le jan to ta ba me ngau dele anu ta ti be kum ge Zeme FC ru na pung zabam kule chuna Zeme United se be ja anu Assam level ge state level ge team kana CM Cup ge participate district wise ka te ngau lu ba ja anu feel proud dele anu le ja I ta ti be kum ge le ja go chene pe ba bi ste ba ma rangai da ji kum le ja anu Zeme FC ge te na kuma team kana te ngau lu ba ja agu team me chang ba ma ja ni azad me chau go me le ja pung ze pom so asui sang de nang 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 go team me mang ge nang future kan kau te ra kaning lo nang kau te bui ba la lo lam pi zai na ani office me lam nang kau te bui ba bam me lo sei la rang lo apo Zeme United team telepe be tele hong sang telepe ta all Assam collection te ja ka te ja collection te da na Zeme United go player le ne go puni go live ta ani tele em changu district level ga mai te chugu somoi na to state level te chugu ajelu ja international level te chugu player le ne jo puni go live tele kam mai go puni hang puni puira me tele kam mai go ani Zeme United. Okay, mi sui sang da se lo ja views te ja ba me le ja chau go ma ani go
football club za ngai ne ma na most welcome na le zai na ni financial do na mentally do nang ni na support rang ga nang bu chui bam zai na te di bu chui bam zai na nang ni chu do welcome za la le se ne posikam ne me da Nrimbanglo pe da zana I ga ni football tournament organized te za Nrimbanglo musical committee ka che za anwi 2019 ne pungchu ai je anwi rakyang na ga musical lam ga rakyang na kana ro lu za ni te ta te ba me ga na mai ting pum wang chang lo ga anwi go tournament za rang le me ga wang lo ga anwi ngo ta te ra le za puram rang bli gum za ai ga club bam cham gana pram gana football team te za na mai wang chang ai za final anwi ta le na mai hala gana wang chang ai za team Kresruk anwi go tournament ga wang da zai Kresruk me duile za hai mana min ta i za ta ke za te mi za ani go tournament ga wang za success te be je gana misui sang le wai za ba me team le ne du misui sang da ni ne discipline i za ta mi za ta be je gana misui sang le ka che ba wai ba team le ne pere ga pe za ra na hina me lo che be za misui sam organizer team gana rang cha de le na mai tournament organize te be nang ni continue te cha za kom sang na bam ra planning ko me nan dai kum ko lo anwi committee mit wi za che za ning bam da daw di za na ma kum du che za anwi continue te za tournament za organize te bam gule okay mi sui sang da nang ni na ai kum nang ni ran chi te za organize te be za nang ni ran chi sang lai pe de ke mi sui le ma te bre ne ga te wang sang lag za ni lung le den kai bi su du ga le nang ni organize te be za mi lung chama kum da le du ani wang te wang chama pe za nang ni ne lu na ra le che ba wang sa bam ba le ne du za na I get fresh of view this bam le ne du mi sui basam za na kyam basam rang cha le Nrimbangloa so ku na ku video se bam len jo subscribe te bam za le ro subscribe te ro da rang pina kyam na sui da it's a new start from Auntie Setevila. Thank you so much for this shot. It means a lot. Asli sang dele nang na po za. Le rose pega bib zigna. Pe nang nuang ka type ke pe nang paro ga pui sang za nang kan ning len de sang pui sang na ka pe za running na ma dre.